مي إبس هالجا إسلامي قوم توجا إيد فاها كراهي نوتا ألقون من هم بيكا تفات وام بيجين مي سيلبريت كرا مجا كرا مسورنو مي قومي مسورنو مي ديوه وانت مسورنو مي إسلامي وانت مسور مي الله سبحانه وتعالى إله شريعة توجا خند ألوبا فوا خاص مسور إكلانجيا كتم متكا إله جاو متكا ألوكن كرم خاص كرم فوا مسور ألقون من ريغانوجا كوليوارو duwaluga roda kurkurum minun shiyaren algon minge teraku nove algon men ramdo maham istiqbalukum mi ramdo mas ikhtiyar mi kurani nuni mahga min kunani kivegen Allah subhanahu wa ta'ala ikalanga altakunna shar'u kurba taklif jasaf wa alqam vima ikalanga alkan ada kurum geniyatuga min yakum muslimegge hunnan jehene lazim wegen إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله في أوا حقوقين علوكم ببي إله كنوا كما علو هكيوا إكلانجي وقتك ريتك مسورتك أهرتك غيري رسكلانجي الله سبحانه وتعالى فضل رحمة إله ألغن من ريدوا تكرار واغوي مسور تتفات غتيغا لوي أهرغ بار مسدوغ ترين ذو القيدة ذو الحجة محرم أدي رجب هتر مس حرمت تريوغن وهتر مس كمغا كلانغ لوي مي هتر محل لبيجي نوا خاصة حرمت تريكمه مي هتر مسورة لبيجي نوا خاصة مكما ماتيري كمين هماي كاني لبيجي وا مسورة كموجا كلانغ لبوا فواني ألغن من ميواغتو هيدا كرام ميدا رمضان مس بركات رمضان مس ما فيجي وا ماتيري فيجي وا رمضان مس آدم مسورو ألغن منا بدل وايرو ممسورجي ألوكان ألوكان من أداكر من دائرو الله سبحانه وتعالى تكليف جسوا فوا مؤمن مسلم إكلانج شرع كربا فوا شريعة انجني الشريعة دسكو يا الروحي يا مدو هنغم جهيج النوني يا إبامي هنك الله سبحانه وتعالى كيمنجي أدي إله ألوكان كربا كمغانوان هذيما من الله سبحانه وتعالى ماتيفيري جنوا حكمة إله ألوتكون ألوتي كروا إله كيمن كرو متكا إله تفات باوته ألوكن تتكين ألوكن منجي متشا واجب كروا فرض كروا فواني إغوتو هيتوغي ألوكن دولوغي ألوكن إهنيهن غنوانتكون أدا كروي ألوكن فالوغا أدا كروي ألوكن ಸಿರ್ರುಗ ಅದಾ ಕೊರೆವೆ ಅಳುಕಂ ಮುದಲು ಅದಾ ಕೊರೆವೆ ಅಳುಕಂ ಮುದಲ ಹಶಿಗಂಡ ಹುರಿಹಾತಾಕುಂ ಅದಾ ಕೊರಂಜೆ ಅಳುಕಂ ತತ್ತಕೆಂಗೆ ಕಲಾಂಗೆ ವನಿ ಲವ್ವಾಫ್ ಅದ ರಂಬೋ ಮಹಕಿ ಇನ್ಸಾನ ಏನಾಗೆ ಹಶಿಗಂಡು ಏನಾಗೆ
hashiganu emme warugada jihad kuranjehe maswar mi men alukaman aluganu men kurimati la yaruga aluganu men machaw lazim wegen wajib wegen ve Allah subhanahu wa ta'ala shar'u kurabba fawa sharia egotun ramdo mahunge rodage ahkam takaichi ege kommehen lazim wa min waru daskuran talab al-ilmi fariidatun ala kulli muslim ilmu hasil kurmaki timayang eya nula timage dina duniye khasakon Allah alaya demidugawa gulun ekalange ngada kuranche alukan ada kurma timay kommehen lazim wa min waru ei komme muslimige macca wajib wach egotun algonmen Allah subhanahu wa ta'ala ga fadla rahmatun algon men emme mitanan evve mitibi roda veriyage zat roda veriyage kot ei evve salega amum yadu minaga mane nu ramdo mahuga roda viillumang haru kew mattaka timaga mudata fanako duniyega levviha agubadati kaabota ki tayyar kuraka ege recipe tebe fulna hushala ka be jalsa nu adikiyetto evvore ma mativeri wegen wa zaden evvore ma mativeri wegen wa kotten algon men emmen daskuru mattaka watazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa Allah subhanahu wa ta'ala wahi rabbani tibamihun lazim wegen wa minwara zad hodash kottu hasil kurash hinna mois fa inna khayra zadi at-taqwa emme hewegen wa zadaki taqwa ei Allah alaya de terega Allah subhanahu wa ta'ala ngala kuttam mattaka ena ya beenum wazat algon men mirege mi baddalum ga algon men hasil kura zadaki algon men ekkura algon men ramdom mahuge kottaki Allah subhanahu wa ta'ala rodain kuttam mattaka algon men Allah akalange rasula dasko devwa fa shariatun lazim wegen wa nuta muhimmu komme ismin maring ungenu adi shakkenne barakatir ramdo mahuge khasiyata mimaswaru algon men mifada hewkan tawga heda kuranji hene kama meduga evs befulaka shakken nuwan sabaki mimaswaru Allah subhanahu wa ta'ala etang etak bawaru gettaka kum makurawa mativeri kurawa fawati kuriga bayam goswa wafada ramdo mas Allah subhanahu wa ta'ala khasa kurabba fa waram muhimmu nuqtatake algon men takrar kon handang ala ako aro taza kuranjihe ebuhuri ege terin emme khassa emme muhimmu ikkamaki mi mativeri maswaruga Allah subhanahu wa ta'ala mi maswaru hem maswar takawwure khasa kurabba fa emme muhimmu ikkamaki mi maswaruga Allah subhanahu wa ta'ala kiriti Qur'an e ilahuge kalam ful ilahuge dastur insanuge duniya akhiren ege sababun nuniya bajveri nuwane mativeri foi bawalevun hemvima mi maswaruga e fotagen algon men ulenchene e fotattaka algon men hakkuta denchene e foi tilawatukum e fotuge hukumta daskon en amal kurumuge a hivwaraka joshakagen algon men kuriyan wen ahara kuriyan wen maswartaka tayyar wanjehe maswarmi henkamu Allah subhanahu wa ta'ala kalam fulu ege mativeri kama ekiyawa mihunan huri sawaba darumeki kolu nekkolu bayan nukoreve ha gina guna hewkame kirte Qur'an kiyevias e aduwehiyas algon mennan ege mativeri sawaba boy adi Allahge rahmatun e ilahuge fadlu antaveri kamun man nabiyya ekale fanuge arihuga nuwata kuri vetu ediya zaman takuge mihuna hewkan tattakkurumge fursatu nulibeha bodu fursatu e ilahu algon menna miyadu miwani devwaf egotun algon menge komme mihaka komme tanegga huttas komme masikkatigga ulunas algon menna kirti Qur'an kiyawale umge fursatu miyadu ebay nuwata emme kudaminunge aduwahalumge fursatu ebay ei mihaku hingafada magumati ganamois dubba fada namois nuwata ehemves kamigga ena hunna iruga komme musafen ena atuga nujehunas ena ya kirti Qur'an kiyawala nuwate aduwahalumge fursatu Allah subhanahu wa ta'ala devwa wafa ebay mi fursatu ge beenun hegotuga hifanchi hene egotun kirti Qur'an warabbodo ahamiyatu kamen algon men denchi hene Allah subhanahu wa ta'ala mi matiri maswar mak kurabba sharaf beri kurevi heo amal takun ege tereng emme muhimmu anen amalaki ramdom mahuga khassa kon Allah subhanahu wa ta'ala yang alukan kurumuge
re alukan kurumuge riveti usluben e kalange algon men sharu kurabba favun ramdo mahuge tarawih rambo mahuga re alukan tahajjud nuwada qiyamul layl nuwata tarawih nuwata re alukan me mikiyeni haqiqatuga ekachaka ei isha namada fahu fatis namada de teren kurave namat ammukom mi alukan kurun nuwata mi alukan kurun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sharu ko devva fawani reganduge timmana baga ehin namois ramdo masawma ekuga huriha muslimun shamil wafada gotaka huriha muslimun na faseha gotaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi amalu sunna ko devva fawi ekalega faanunge zamanuga ashabu bekalun heukan kamagen wada kurumuga emme kuriga tibbe befulun ebefulun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge miski koluga grupa babaya koliya nuwata ekanin namadu kura manzaru feni wadagan umma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ebefulun ekkuramwa jama'en heddevi furatamare namadu kurumun e khabar muslimunge terega feturigen amoegen gacce natija kavvi devanare miski furu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinre namadu kurabwa fa dennukume wada nugenne ashabe kalun ekama dahivetifa tivile bodu kamun ebe fulun ekalege faana dannawa shakwa kurum ekalege faana hadis fu kuravi inni khashitu an tufrada alaykum timan kalege faana birueti wadagenne wiye mi alukan tiyaba mi hangu macca fardu wedanati la ilaha illa allah rahmatuge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge oga terikama rahmevantakam visna algon menge macca ekale gafanu avahare wadagenne vita suwarge wadagenne vita adi mivi hama ekani sadasde kaharo ekamako miyadu mi ummatuge mihum emen nabiyya sallallahu alaihi wasallam ilahuge hadratum bawale wonu mi ummata devunu hadiya mi'raj israf ko gellu wala sadasde kaharuge terega fardu fas namadu kurun ei wajibekka nuwatay lazim kamekam misakunnan oligin gech eya anuda insanege iman kan islam kan deen kamunuda alukan hen namois eves algon menge gina baygatum wani gelligen gossa kihinetto wani kihinetto wihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men namedu egota visna wada nugen algon menge machar rega qiya ramdo mahuga qiyamul layl fardu winama algon menge machen hamaykani faafay nu ehin echchekamuga kan nuis ehvi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qurawani tiba mi ngocha fardu wedanati timan kale faana kan huttali ekade faana huttawali bama fahu abu bakr siddiq ge haya puluga reganuga qiyamul layl jama'ate ganu kore comme mi ko samille miskitu ga noni gega emi ko qiyamul layl ko real kan kon hadani umar ibn khattab umar al faruq radiyallahu anhu ekale fanu ge khilafatu ga ekale fanu alumni sunnat diruwe rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskitu ga jama'an hadaga namaz kurevene goy ishafahum tarawih namaz nuwata qiyamul layl kurevene intizam hamajis edwahum feshige medunu kani mi mativeri alukan ejjila fahu ane jila kan e zamana ka fahu ane zamana kan as algon menna hame mi wani warta wegen as hembima mi mativeri wegen wa ma wegen wa amal ramdo mahuga qiyam kuruma algon men samalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qurawani man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi iman kama ekuga ikhlas teri kama ekuga allah subhanahu wa ta'ala taka ramdom ma ho gaya qiyam ko fimiha kum mere ko isha namaz fahun tarawih ge namaz ada kora miha enga huriha fa fen allah subhanahu wa ta'ala fusawafi mi mati weri sharaf hasil kurumuga algon men farwa ko ko gennuwane mi ramdom mas khassa wegen ba emme muhimmu ekkanta mi mati weri alkamun algon men ramdom ma hoga wara khassa
ور فسيح درمي اللي بيغوتن الله سبحانه وتعالى مكن انتظام کو دوا فوني اي جماعتuga ada nukurave miha ena geegave sada kuraven ehinnamois ramdom mahuga muli regandu alkan kurumaki hama gaamus bayakumi hun kuri namois algonu menna kawwawaru kamennu ehni algonu menna evure ma bodeti ma muhimmu kantattaken ebuhuri algonu menge gina bayakan ihusaswe algonu men kuranje hekam ehemwima masekke kurumaki කාබෝතකෙති හෝදුමකි නූනි රිස්කු හෝදුමකි එයි අලුකමෙක්කම වීතිවේ ඒ අලුකමුගේ ವಾಹಕ අලුගොන් මෙන් ඉතරේගා ආම්මුකො දෙකෙවේ රංගල එවස් කුරංජි හේ කමෙන් එහෙන් නමොයිස් අලුගොන් මෙන්ගේ ගින මීහුන මියදු රම්දෝ මහුගා අලුකම දෙවේ වගුතවුර ගිනෙයි අලුගොන් මෙන්ගේ අමිල්ලකන් තත්තක දෙවේ වගුතුත එහෙන් නමොයිස් අල්ලාහ්ගේ රහමතා ෆදුලුවන්ත වෙරිකම අලුගොන් මෙන් මා යුස්වා කනුවේ අදි කියේ algon men evsale galgon menge masakkata nuni algon men miyadu dibifa miyad duniyege burakama mashghulu kamun algon men ikkon alukama durwegen nuwan adikiye allah ge rahma libeni kiriyaves goten otiye gen hasiluwe to masakke koranje hena ballawa algon men mi mavegen wa ramdo mahuga regandu ekuga alukan kurumge sawabu indumati ga ogen hasilu kurevene goinge kobato egotaki qiyamul layl imam miha yakuga ada kur tarawih ge namaz imam miha yakuga imam miha nimenden namaz ada ko vitri koggen gi addiyo nuwai dihai chahada rolgon menge tarawih nime yafa fatiha detere ena nidafa watas rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful qur'an man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla imam miha yakuga ena salandi fumaddan den namaduga baveri vejje mihaka erega alukan allah subhanahu wa taala liubadem mima daraja hasilu kurumuga alugan men nuwana farwa kuda kogen ehwima qiyamul layli khas samaluka meddenje qiyamul layli kurumuga miyadu alugan men kommen lazim wa muhim nukta nge bekkannenge ei mi tarawih namaz nuni qiyamul layli ga qur'ani kitan rakwetto ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹುಂ ಸಾಬಿತು ಎಗಿಂ ವೇಕಲೆಗೆ ಫಾನು ರೇ ಅಳುಕಂ ಕುರವ್ವಣಿ 11 ರಕ್ವೆ ಬೈ ಫಹರು 13 ರಕ್ವೆ ಮೇವರೆ ಇತುರೆ ನುಕರವ್ವ එහෙන්කම මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අස්හාබේකන ඉක්රවා රම්දොම් හොග තරාවිහ් කරවීවස් 11 රක්වේ එෆහුග අබූ බකර් සිද්දීක් රදියල්ලාහු අන්හු එකලේගේ ෆානුගේ ඛිලාෆතුග මිසුන්නන් අලුන් දිරුවී රුගවස් එකලේගේ ෆානු අමලු කරවෙවි amilla ijtihadege maccakannu adikiye rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge saf sariha sunnatu ge macca egotu tamimud dariya ubay ibn ka'b radiyallahu anhuma mi de befalunge fahappula islami umme jama kurawwa e de befalun nan amuru korevi tarawih ge 11 rakwai ada koddinu ehinkamu umar ibn khattab radiyallahu anhu es rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata eggota amalu kurabba mi amalu ummatuga ekko uwigen nugos huriha zamanegga wes sunnatuge ahluweringe terega mi amalu wes ovegen algon menna hame miyada hameyan airuga wes rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramdom huwa tarawis kurevi adadu algon menna ingen eboy ehnamay suwalaki kivegen toeden ಮಕ್ಕಾಗ ನೂನಿ ಮದೀನಾಗ ವಿಹಿರಕ ಕೊರನಿ ಏಯ್ ಮಸಲೆನ್ನು ಎಹನಿ ಉಮರ್ ಇಬ್ನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಜಮಾನುಗ ವಿಹಿರಕ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಕುರಿಕಮ ಕಂಡಳಿಗೆನ್ ಸಾಬಿತು ಅನ್ನೆ ತಸ್ ಅಸ್ಹಾಬೆ ಕಲುಂಗೆ ಫಹು ಜಮಾನುಗ ನುವತ ಸಲಫುಂಗೆ ಜಮಾನು ಸುರೆ ರೇ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮುಗೆ ಅದದಕಿ ಖಂಡ ಎಳಿಗೆನ್ ವಕಿ ಅದದೆಕ್ಕಮ ilmu wering ekkaku anekka nota ibbay ko anebbe ka lazim kurawwa faka nuwe ehwima warakuri zamanu sure muslimun kindineli ada kuramu anna adade egare vure ituru adadu takaki ehinkamu hamekani vihi rakwate 21 rakwate nu miharo koreni miharo makka ga haramu ga nuwata madina ga haramu ga ebo kureve 30 vure gina
bayka kuladanagen waanama nuni mihaku itura namaz kuram beenum waanama emihaka kurevidana hen namois rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunna ei maralagen waanichenu nuwata ei evves mihakan idikol hedenechenu ei inkar kurevenechenu ehvima e sunnata eggotan emme furihamen ekan kuruma masaka kuranche heni algon menge miyaduge tarawih takuga algon menna faharigga sunnata eggota furihamen mi amalu kureven netidana warak ginnatantaga ehni mikama sharut hamwa mihunen algon menge terakune namadu imamu namad koddene imamunenne fahatuga digukon namad koffim tibene mawmumunenne ehvima ege maane ki algon men kurisure kaabafenge zamanu sure algon menge rajyega vihirakwen onna ative miskita daana mihaku nuivvas e adadun algon men nange badale nugenevene eto nu miyadu algon menge miskitaka namaz kuran daana mihunen nuwe ki kuran algon men vihi 30 40 rakwek kuran meki ege badaluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunne 11 rakwata badalu kurin ei marangalu gote adi hama ehemme algon menna qiyamul layl kurumuga qur'an hitdas diguko tilawat koddene imamun netijjiya imam miha kuladana minwaraka qur'an ehinnama samalu du kollagen wan ehim bima miha kuladana minwaraka ramdom hoge evvesire wattanula namaz kuranche qiyamul layl kurave to balenche ummatuge huriha ilmu werin ebbase wada gannawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge misunnai 11 rak'atun kurun ei emme heu emme rangalu gekkan ekamako eyattaka algon men beenum ve qur'an kiyawana rangalu imamunna e aduwahana rangalu mawmumu ehmbima komme bayko se bayka kuladana min warkum biha furihama mi amalu kurave to balanchi hen qur'an hitudas imamaku netijjiya imam miha mushaf balagen kirta qur'an kiyewu mavs ilmuerin hudda devva egodun tarawih namaz ramdom mahuga kirta qur'an kolon kola kiyevene qur'an hafizun nettantaga emmen evvelagen rangalu රීතික කුරුවන් කියවා කාරිය ලව්වා ඉමාමක කණ්ඩ අලාගෙන මිගොතම් මේ අමලු කුරුම කියස් එම්මෙ රංගලු හේවගෙන් වා ගොතේ නුවත මිස්කිතෙක් ගා රංගල නමාදු නුකුරාකම වාන මිසාලකන් අල්ගොන මෙන වරගින දිමාවේ බයි මිස්කිත්තකුග ඉෂා නමාදවර අවහ තරාවෙහ නිමිගින්නේ වද්දුහන් තිරීගේ සූරත් ෆච්චකන් අමුණ අලායනීගේ කියා නුකියා එන්නේගේ රුකුවේ සජිදේ වකිනුවා අවස් අවහ නමාදු කුරා ඉමාමුන් තරාජගේ බෝල් මිකාල මිස්කිත කාරන් කීනේ તો තරාවිහ කුරාන අල්ගොන වරරංගලන් හඳාන් එබුරේ එෆාරු රාජිතේ රෂෙක් ගරම් දොම්ම හොග තරාවිහ ජමාතුග කුරා හිතුන් ගොස් බෑවරි වෙගෙන් අල්ගොන්ඩ ඔලිගෙන් අදාන ගොතෙන් නේගෙන් ෆෑබෑන්ගස් ගේ අමිල්ලෙන් නමාදු කුරි හඳාම්ස් එම මී ආම්මු අල්ගොන මෙන්ගේ බයි තන්තාග හාලතු හුරි ගොතේ එෆද හාලතුග අල්ගොන මෙන්න හේවෙගෙන් වණි රංගලු වෙගෙන් වණි ගේග අමිල්ලය කුරුවන් හිතු දස් නූනියා කුරුවන් බලයාගෙන් වෙස්තන් කොලේ ඛුෂූ ඛුදුවා යකුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ටක මි අලුකන් අදා කරුම්ග තිමාගේ හිතවස් කොම්මේ සරාහතෙන් ලිබේ කාල රංගලු ගොතකන් අදා කරුම් එන්නමොස් මුස්ලිමුන්ගේ ජමාඅන් ඒ ජමාඅතුග රංගල නූනියා කිරියාවස් ෆුදේවර නමාදු කුරා ඉමාමකු ලිබිචියා මිස්කිතන් හාදිරු ජමාඅතුග බෑවරුන් එයි මා රංගලු වගෙන් වා ගොතේ කොම්මේ කස්මි අලුකන් කොරවේන ගොතා මෙදුග warat tafsir waraf fasih dui fasih gotaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kandalu ba fawani ehmi mare alukan algon men ada kore vidane derakwatun gos dihen hamawima errakwatun vituri kollage re alukan algon men ada kore vidane hataru rakwatun salan demun gos ves re alukan algon men kore vidane salan nudi evre digu kovves vituriya tin rakwatum mes kore veche adi rakwatum sada kolle veche adi waragina be folona suwalu fede ramdom mahuga khassakon adi realukan kongula be folonna bayfaharu nuhede vidane tive vitur koggen nidami damwaruga helevige namadu kurahibum den hadani kihinetto rasulullah sallallahu alaihi wasallam reganduge emme fahu namadaka vituri heddew man amuru kurabba fawani hennama sei lazim amrennu ei aammuko algon men amalu kuranche he goy ehvima faharigga befulaka isha namaz fahun tarawih kollagen nidikurema fahuga alun regandu damwaru helivige namaz kurahi jehijja kinetto haddawan namaz quran namaz kollumun ekan enimuni rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay halatoga bay faharu ebuhre kalege faanu damwaru te devadagen viturige fahun bay faharu namazuge derako ekkurawwa derako namaz ekkurawwa ehvima ei maabodu masale undagulennu ramlomas khasa wegen vi mifada man alukantaka khasa fursatuge tereng
ತಿಮ್ಮಣ ಮುಹಿಮ್ಮು ಖಾಸಿಯತಕಿ ರಂದೋ ಮಹುಗ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರಿ ವಿಲೇರೆ ಅವು ಶಕ್ಕೆನ ಹುರಿಹಾ ಮುಸ್ಲಿಮು ಹುರಿಹಾ ಮೂಮಿನು ವರಬ್ಬೊಡ ದಹಿವೆತಿ ವಾಣೆ ಮತಿವೆರಿ ಅಮಲೆಂಗೆಯಿ ಮತಿವೆರಿ ರೇಂಗೆಯಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರಿ ವಿಲೇರೆ ಅಟ್ಟಕ ವರಬ್ಬೊಡ ತಯ್ಯಾರು ವಡಾಗನ ವಾಫವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮೂಮಿನುನ್ನ ಏಕಮ ತಯ್ಯಾರು ಮ ದಾವತು ದೆವ್ವ ವಾಫವೆ ಇನ್ನಾ ಅನ್ಜಲ್ನಾಹು ಫೀ ಲೈಲತಿಲ್ ಕದ್ರ್ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಕುರ್ಆನ್ ಭಾವಾಲೆವಿ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರಕಿ ಖೈರುಂ ಮಿನ್ ಅಲ್ಫಿ ಶಹರ್ ಎಂಹಾಸ್ ಮಸ್ವರವುರೆ ಹೇಕಂ ಬೊಡುಮಸ್ ರೇ එහෙන්වීම එරේගේ අලුකම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙවහවා සමාලකමකි වරබ්බඩ සමාලකම එකලේක ෆානු රම්දාම සවමාකි අස්හාබේ කල්නාගෙන් එරේ හාසිල් කුර්මට්ටක එරේ හොදෙව මට්ටක රම්දාමස් ෆෙෂුණු ගොතන් ඉතිකාෆන් ඉෂින්ද වඩාගන්නේ සුබ්හානල්ලාහ් අලගොන් මෙන්න ඉගේ ඉතිකාෆන් ඉෂින්මකි කොබෑකන් අමිදරින් දූකො දුනියේගේ ලද්දතා උෆා දූකොන් අරාම දූකො මිස්කිතන් අලුකම ખાસවගෙන් නොකුන් හැම එකනි අලුක කුර්ආන් කියවාලාගෙන නමාදු කොල්ලාගෙන විකුරු කොල්ලාගෙන මිස්කිතු මී අල්ගොන් මෙන්ගේ අතුන් මියදු අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරේග මරු එෆාවා සුන්නතේ මිසුන්න දිරුවේතෝ බලංච හේන ඉතිකාෆුගේ මතිවේරි අලුකන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ලෛලතුල් ඛද්රියට්ටක ඉතිකාෆ ෆෙෂින්ද වඩාන්නේ රම්දොම ගුෆරතම රේම් ෆෙෂිගේ එහෙනි එරේ ඔති කොන් රේක කමෙන් නේංගේති එංගේ වඩා නුගන්නවා තී ෆරතම දිහේ නිමුමුන් එඟුනි අදි ලෛලතුල් කද්රි විලේර නාදෙක හදීස් වල කරවණි ආදිවස් ඉතිකාෆ් කොරිය ගෙන්දවාශ අස්හාබේ කොලේ කලේ ෆානාකුගේ දෙවන දිහයකන් ඉසින්ද වඩාගෙන ඉතිකාෆ් ගොස් දෙවන දිහේ නිමුම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එංගි වඩාගෙන හදීස් වල කරවි තහරව් ලෛලතුල් කද්රි ෆිල් අශ්රිල් අවාඛිර් මින් රමදාන් තිබාමිහු ලෛලතුල් කද්රි විලේර හාසිල් කුර්මට්ටක මසක කුරාෂේ රම්දෝ මහුගේ ෆහුදි හයික් අදි එවුර වෙස් තෆ්සීල් කොංගවාෆෝනි ඒ රම්දාන් මහුගේ ෆහුදියේගේ ඔනහිරි රේක්කම අද ලෛලතුල් කද්රිගේ මානයා මෙදුගා ඉල්මු වරින් ඛිලාෆ් වෙෆවිනමස් ඒගේ මානේ කි අල්ගොන් මෙන් න වර සරිහ කො සාෆ් කො ඉංගෙන් වන් එච්ච බං ඉල්මු වරින් විදාලෝනි ශරෆ් ගෙරේ අනේ බයි ඉල්මු වරින් විදාලෝනි ඒ කදා කදර්ගේ රේ ඒගේ මානේ කි කොම්ම ගොත වෙසෙයි මි දෙමානම සිමනේ රේ ශරෆ් වෙරි රේ අල්ලාහ්ගේ හදරතුගා අදි එකලංග අලතකුන්න දෙවවා ශරෆ් වෙරි රේ අදි ખાસકો ಕುರಿಯಂ ಒತ್ತಾಗ ಮುಳಿ ಅಹರ್ದುಹುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಬಿಮ್ಮತಿಗ ಫೈಸಲಾ ಕುರವ್ವ ಕಂಡಾಳುವ ಹುರಿಹಾ ಹುಕುಂ ತಕೆಂಗೆ ಇಲಾಹು ನಿಮ್ಮ ವಾರೆ ಬುಡುವಗೆಂ ವಾರೆಂಗೆ ಹೆನ್ನುಂತ ಕದರುಗೆರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂ ಹುರಿಹಾ ಇನ್ಸಾನುನ್ನ ಮೆದುಗ ನಿಮ್ಮವಂ ಹುರಿ ನಿಮ್ಮವಾ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಕಡ ಎಡಿ ಎಲಾನು ವಾರೆ ಹೆಂವಿಮಾ ಎರೆ ಖಾಸ ಕುರೆಗೆಂ ವನಿ ಅಳಕಮ එරයකි කොන් රේක්කම කණ්ඩායලිගෙන් අලගොන් මෙන්න කන්නෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවාෆක එකලංග රසූලා බයන් කොද්දවාෆක ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ගයිබුගේ එකලංග රක්කා කුරවාෆ වාරෙන් ඒ කොන් රේත්තු එවිම ඉල්මු වරින් තෆාතු වාහකතක තෆාතු බස්තන් ඉල්මු වරින් කිබෑන් කෙබේ ෆොල්ම අඩුවස් සවාන හෙන්නම ඉස්මීගා තහකීකුගේ ඉල්මු වරින් ෆෝරාෆවා අලගොන්න් එම්මේ ඉල්මි හමතකුන් හිංගම ජෙහේ එබ්බහකි ලෛලතුල් කද්රියකි රම්දාන් මහගේ ෆහුදියාගේ ඔනහිරි රේග්ගා අන්න රේන් එකමකු එයි කොම්මෙ රම්දාන් මහෙග්ගා එර්රේ සාබිතු රෙන්නු අදි කියයි එයි එකි රම්දාන් මහගේ එකි රම්දාන් මහුන් එකි රේරිය බදලුවමු අන්න රේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අසහාබේ කලුන්නාගේ ලෛලතුල් කද්රි විලේර හෝදු මට්ටක මසක කුරවීරු ෆරත මහරුගා දිමාවි කිනෙත්තෝ එකලේක ෆාන හුව ෆෙනු ෆෙනි වඩා නෙවි ලෛලතුල් කද්රි විලේර එරේගා එකලේක ෆාන තෙම් මෂීගා සජිද කුරවවා මන්සර් රම්දාන් මහුගේ ෆහුදියාගේ 21 වන රේග අලකන් කුරම ෆහුගා ෆතිස් නමාද නුකුම වඩාගෙන වීරුවා එරේ වාරේ වෙහිගෙන් මිස්කි තෙමි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆතිස් නමාද කුරවවාගෙන් එම්බරි වඩාගෙන වීර කදේ ෆානුගේ නික්කුරීගා තෙම් මෂි චක උඟුලි ෆාහුරි එහෙන් කමුන් අසාබේ කලුන කලේ ෆාන එරේගේ එ හුව ෆෙනුන් එංගි වඩාගෙන වී 21 වන රේ එයි ලෛලතුල් කද්රි විලේරක එහෙන්නමයිස් එයි ජෙහිගෙන් අන්න එහෙන් ආහාරේ ගල්ගොන මෙන්න ෆහරෙග මියහරු 21 වන රේ ලෛලතුල් කද්රි විලේරය වෙදාන් නුවත එයි 23 වන රේ වෙදාන නුවත එයි 25 වන රේ වෙස් වෙදාන් එහෙන් වියම බල්ලවා එහෙන් ආහාරෙග රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහ අසහාබේකල් වඩා යන්නේ අල්ලාහගේ රසූලයි ලෛලතුල් කද්රි විලේර තිමම් මෙන්න හුව ෆෙනුම් ෆෙනිජ්ජේ 27 වන රේකම්
egotan eta sahabin nakan huwa fen feni wadagen nima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis wal korevi tibamihum mi ramdom tibamihum masake qurashe lailatul qadri vilere libeto hatawi huga ei huriha emmen huwa fen feni mai tedu huwa fenek ehmi ma kuriya haru ekawiha mi haru midimawi hatawiha egotum bayin ilmu warin vidalwani bay tahqiq ilmu warin vidalwani ei ekram dom huga ekire allah subhanahu wa taala kanda alubire ehmi ma mire ki algon men ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರಿ ವಿಲೇರೆಗೆ ಮೌದುವಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂ ಬಹುಸ್ಕೊಂ ಅರಾರುಂ ವೆ ಜವಾಬ್ಕೊಂ ನುವತ ಏಯಾ ಮೆದುಗ ತಫಾತು ಆದಿಯಾ ಖಿಲಾಫು ಬಸ್ತನ್ ನೆರಿಂಚೇರೆನ್ನು ಎಂವಿಮ ಬೈ ಮಿಹುಂ ವರ ಆದಿಯಾ ಖಿಲಾಫು ಸುವಾಲು ಮಿರಿಯಾ ಮೆದುಗ ಗೆಂಗುಳೆ ಏಕಿ ರರ್ರಶ ರಮ್ದೋಮಸ್ ಏಕಿ ಗೊಗ್ಗೊತ ಏಕಿ ದುವಸ್ದುಹು ಫೆಶಿ ನಿಮಿ ವಾತಿ ವೆ ಕಿಹಿನೆ ದೋ ದಿಮಾವಾನಿ ಮಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂ ವಿಸ್ನಂಜೆ ಕಮೆನ್ನು migawman ehen reku efa hen gawmaka waani to ere ham nuni hen retto waani nuwata kihinetto huriha menna mirega sawab deveni miki algon men parliament ekga mi raitu majlis mashwara kokgen qanun taken hadagen faskuran je hechennu ekahala ararum algon men wa kanu je eni ewure ma mati farataku mire algon menna devwa oti alkan kurashe ramdom mahuga fahudihe gare hodan erun allah subhanahu wa taala ere devwan den erege sawaba darume achi allah denodi ganawani kihinetto kon gawmakatto kon regatto kihawaretto ei algon minna behe kamennu mi ghaibuge ilme hen wi ma algon men mase korenche ere hodan muli ramdom mahuge ekkon adi ramdom mahuge fahudihe ga khassako eheni allah ge rahmen ei ekadange mifada mativeri re mifada mer re algon men angwa fennama kihinetto wani algon men ge tere kanta yaqeenum wes alkan kurumuga makaru hadana mihum adikiye lailatul qadri vilere hamekane alkan kollan tayyarat tibe faharigga tibe fulunge tere tibe dan tibene war barabar miskitan ara war barabaran alkamuga harakat teriwa befulu yaqeenum wes lailatul qadri vilere emme rangala muli ahardu alkan kura mihas kuri safaka nerena kanne ei vianu da miha ena muli ahardu nuba kan takoffa eriyan en tayyaru lailatul qadri vilere hoda ehmi muhri alwerin tibeni fahatuga uriya vianu da minti ben kuri safuga ehennama sallahu ge rahmatun ere nenge gotuga levvevi ehmi meriya masake kureveni ekalangiya niya khalis ikhlas ter teduweri ekalangi suwargeyan ummid kura rangalu taqwa veri alutakun ehmi allah ge tawfiq e tawfiqan edi dua kurma ku ere ho hasil kurman algon masake kuram vi muli ramdom ade kom yakas ramdom mahuge barakat terikama mativeri kama ki algon men wahaka dakka adi ha fasiha nimale ve kala ichenum hen namois algon menge mirege roda veriage kottuga mi bahi manaluma ki komme hen hama muhimmu kame ego em vegen algon mi wahaka dammi bayan kolli ada algon men mi allah subhanahu wa taala devve mativeri ramdom mahuge emme mativeri amalaki algon men emmen dannan rodage mativeri alukan ehmi ma mi mativeri alukaman algon men tayyarwa eruga algon menge hita sikundi hadir kuranje mi evves halega islami gawmatawga eid fahaga kurahi nuwata algon men ehembe ka tafatu wan vegen mi celebrate kura maja kura maswarennu mi qawmi maswarennu mi divihiwanta maswarennu mi islami wanta masware mi allah subhanahu wa taala ilahuge shariatuga kanda aluwa fawa khassa masware ki kurmatto ekalangiya kuttamwa mattaka ilaha gawa mattaka alukan kurma khassa kurawwa fa masware ehmi ma alugon men qawmi haysiyatum mi maswara meduga muamala kogge nuwe ehen kuram wi ma wagoi allah subhanahu wa taala amur kurevi kanta bahatta alugon men nukume veni huriha men ehen kahala majale ufalek kuran ehen kahala gotuka ramdom mas hasil kuran ei khandaligen shaytanaga olwadun take gellun take alugon men reganuga kuliwaru duwaluga roda kurkurun minun shiyaren algon men ge teraku nove ehmi ma algon men samalu anjene algon men ramdom maham istiqbalukum mi ramdom mas ikhtiyar mi kurani nuni mahga min kunani kivegen allah subhanahu wa taala ekalanga altakunna sharu kurwa taklif jasaf wa alkam vima ekalanga alkan ada kurum ge niyatuga mi niyakum me muslimegge hunnan jehene lazim wegen engam allah subhanahu wa taala wa ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam tibami macca rodawani fardu kurevigenne ei islam deenuge hataru wanaruku evima mi rodage ahkam taka mi rodage masalata ki algon men nawara rangala ingin jeje take egotun ilmu erin abadu suriha zamanegga alukantaka sharui masalata uge emme muhimmu nuktaan feshigen aamu nuktaa takaddan den bayan kurawwa fawe egotun algon men ves algon men ge zimma kenuma allah subhanahu wa taala taka algon men ge nafsuta itura
හඳාන් ආකුරු මට්ටක අදි නේගේ මීහුන්න හැමයි ෆෝර් කොද්දින මට්ටක මිරේගේ දරුස් මිබේවුනි රම්බෝ මහුගේ නුවත රෝද වෙරියාගේ සාදා බෙහෙකුතු මිගොතුන් අලගොන් මෙන්න ඉංගිජේ එම්මෙ මුහිම්ම කම කී රෝද වෙරියාගේ හකාම්ත අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ෆර්දු කුරවා ෆමිවා රෝද මි රෝද ෆර්දු වනි කුම්බයිකත්තෝ අලගොන් මෙන් වර රංගල හඳාම් බහට්ටන් ජේ නුවත උගෙනෙන් ජේ එහෙනි අලගොන් මෙන්ගේ තෙරේගා නුවත ඉස්ලාමී දුනියේගා වර ගින තන්තාගේ බෝලේ රෝද වාජිබුවා ඉරෙන් නේගේ මි කොන් හාලතක කොන්ෆද බයකත්තෝ ආද ශක්කන්නේ රෝද ෆර්දු වනි හා ශරුතෙන් හිමෙනේ මිහුන් එහා ශරුතු හිමෙනේ මිහා ජේන රෝද හිෆන් එහෙන එකන් එනුම විස්කොතෙන්නේ එහෙන් වීමා රෝද ශරුතු රෝද වාජිබුවා නොත ෆර්දුවා මිහුන්ගේ ෆොරතම ශරුතකි මුස්ලිම් එක්කම ගාවු ඒගේ මානේ කි මුස්ලිම් නූනියා මිහ කිබන් රෝද ගබූලෙන් කරවෙන් එහෙන් දීන්තෝගේ මිහුන් රෝද හිෆා එහෙන් නමස් මුශ්රිකුන්ගේ කිබෑන් කාෆරුන්ගේ කිබෑන් එහෙම මිහුන්ගේ කිබෑන් රෝද අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මිහුන් හිෆියස් කබූලෙන් නුකරෙව රෝද එට්ටක රෝද වාජිබුගේ ෂරුතකි ෆුරතම ෂරුතකි එමිහා වාංජේන ඉස්ලාමක එමිහා වාංජේන මුස්ලිමක මිතනුන් අල්ගොන් මෙන් හඳාන් කොල්ලෙන් ජෙහෙ මුහිම්මු නුකුතායන් එබොයි එයි ෆර්දු ෆස් නමාදු අදානු කුරා මිහා ඒනා රෝද කිහිනෙත්තෝ හිෆාන ඒනා හිෆා රෝද කබූල් වානත එන හිෆා රෝදේ කි එයි අල්ලාහ්ගේ හදරතුගා රෝදේ කවවානත එහෙනි අස්හාබේ කලුන්ගේ zamaanu උස්සර මියදා හැමෙන් ඉල්මු වරින්ගේ තෙරෙන් ජමාතෙක්ග බයකු විදාලව මුන් අන්නනි නමාදු නුකුරා මිහා ෆර්දු ෆස් නමාදු නුකුරා මිහා ශරයි උදුරකා නුදා නමාදු කුරා මිහා නමාදු නුකුරා මිහා එනකි කාෆරක එනකි මුශ්රිකක එනක ඉස්ලාම් දිනුගේ එව්වෙස් හිස්සා එන්නතේ එනක මස්ජිදුල් හරාම ක කෑරිය නුවෙවේනේ එනක කීර්ති කුරාන් මුස්හෆුගා බීහි ඒගා අල්ලාහ් වලමුගේ හග්ගෙ වෙස් නැති එනක මුස්ලිම් අංගනක කෑවෙනි කොගෙන වෙස් නූලවේනේ එනක මුස්ලිම් බප්පයිගේ කිබන් වාරතුම් දල්ල වෙස් නුලිබේනේ මි දරජා මිහෙම් විදාලුවා ඉල්මු වරින් ගේ ජමාඅතෙන් බං එහෙම් වීමා අලගොන් මෙන් ඛියාල් කොල්ලන් ජේ තසවුර් කොල්ලන් ජේ අලගොන් මෙන් මෙති වෙනි කියා හිසාබෙකතු ෆර්දු ෆස් නමාදු නුකුරා මිහා කිබන් රෝද කබූලෙන් නුවානේ කමන් ඉල්මු වරින්ගේ තෙරෙන් බයික විදාලුවේ එහෙම් වීමා මි ඛිලාෆගේ තරෆුන් ක වනුමු ගේ බදලුගා අලගොන් මෙ මියදු අසුම් කරම් වී ගස්තු කරම් වී අල්ලාහ් ටකා බිරුවති වේ ඛලාස් තෙර වේ කලාංගේ ටකා කලාංගේ වාජිබ් කොෆවා කුරවා ෆවා අලුකන්තන් අදා කර ඒගේ තෙරෙන් අලගොන් මෙන් හැමයිකනි රියාදුවාලු අදා කරන්චේ අලුකම කමියෝනේ හැමයිකනි නමාතු එහෙනුනේ මි රම්දම් මහගේ හර කොයි මෙ ෆාර කොල්ගොන් මෙන්න කුරිමති වාච් එමි මෆර්දු ෆස් නමාදු අදා කුරම අලගොන් ගමිල්ල නෆ්ස ශාතිය මෙහා ලබුවති අහුන්න අදි මෙහා මුස්ලිමුන්න ඉස්ලාම් එක්කමුගේ දාවා කරා හුරිහා මිහුන්න අලගොන් මි මෑ මස්වරුගා අල්ලාහන් නිය ખાලිස් කොග්ගෙන් හොරමි ගෝවාලනි නසෙහෙතරිවණි මි ෆුරිහම රංගලු මතිවේරි මස්වරකේ මි රංගලු ෆුර්සතේ අලගොන් මෙන් තෞබා වේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ටක ෆර්දු ෆස් නමාදු අදා කුරම ෆෂ නෆ්සු තම්රීනු කුරා ඒරුන් අලගොන් මෙන්ගේ එහෙන් කන්තත්ත රංගලුවගෙන් දානි ඒරුන් අලගොන් මෙන්නම් හින්හම ජේනි අලගොන කි මුස්ලිමෙක්කන් එහෙනි ඉස්ලාමී උම්මතුගේ ඉල්මු වරින් ඛිලාෆෙන් නු අලගොන් මෙන්නා මෙදු අලගොන් මෙන්න කි මුස්ලිමෙත්තෝ නුන්තෝ ඒ දරජාග නුන්තෝ මුස්ලිමක හුන්නෙන් ජේනි කොම්මයකස් ඉස්ලාමක වීමා ඒනගේ මච්ච ලාසිම වගෙන් වේ රෝද හිෆන් එහෙන් වීමා අදි නමාදු නුකුරා මිහා ඉතුරු බහනායකන් හදාගෙන රෝද නුහිෆියකසදී එනක සලාමතෙ වෙස්නේ එහෙනි ඉල්මු වරින් ගේ තෙරෙන් අනෙබ්බයි කොයි දාලෝනේ රෝද සිෆන් ජේනේ නමාදු එළුන්ගේ කුෆරෙන් එහෙන් නම්සෙන රෝද හිෆන් ජේනේ ගොතකි එන මුර්තද්දෙක් ගොත සාබිතු නුවාහ හින්දක් ඒ ඉස්ලාමී කෝටකුන් එන කණ්ඩාලා හුකුම් එක්කම වාතිවේ ඒ දරජෙන් අලගොන් මෙන්ගේ මුජ්තමා නුදාති වෙනුවත ඒ හුකුම් කුරානේ වෙරින් අලගොන් මෙන්ගේ තෙරෙන් නැතිමා එන ජේන රෝද හිෆන් එහෙන් වි අලගොන් මෙන් මසේ කුරම් වි අලගොන් මෙන්ගේ වහයාගෙන් තිබෙ මෙහා මුස්ලිමු අලගොන් මෙන්ගේ මෑම ෆෑන ආයිලාගේ එම්මෙන්න නමාදු දස්කොතේ නමාදකි දූණු කුරවෙන එච්චකන් තසවුර් කොද්දේ ඒරුන් අලගොන් මෙන්ගේ රෝදය එහෙනින් අලකන් අලගොන් මෙන්ගේ කිබන් කුරියත් දානි ගබූලු වෙවේනි රෝද ෆර්දු මුගේ වාජිබු මුගේ දෙවන ෂර්තකි බාලිගු එකි ගවමුගේ ගානූනුග එකි ගවමුගේ ගවායිදුග මීහුන් බාලිගුවා උමුරු තෆාතු වෙදානි එහෙන් වීමා මීහකා ඉඳ වරිකොෆ හුන්න මීහක නූනියා හුවෆෙව හුන්න මීහක ස්ෆහරිග බාලිගු නුවදානි ගවායිදු
ekama ko algon menge shariata ki Allah ge sharia ekalange kandaluwa fawa qawaidun algon men kuriyad dani egodun algon menge gaanunu ga mihku bodu mihka taklif je mihkan adi komme umure lifa innama is algon men badani shar'i hamataka egodun islam dinu ga mihku balighuwe mukallaf kavve taklif jehi ene shar'i wajib tan en lawa ada kurwa haram kanta takun ene manako komme manakon adi efada kame kofium ene shar'i uquba libe bodu mihkan ene awane tin kamakun kore kame dimawim ihtilamu nuwata haydu nuwata awnatu ge istahrifelon nuwata fanara aharu mihege umurumbu min komme kame faalu yes ei bodu mihe ene ki shar'i taklif jehi fawa mihe ehvi meg mane ki mitin kantakun kame mitin alamat nufenna miha ene ge machka wajibennu roda hifakash ei kuda kuch ehnamoes memba fanga machka lazimu egenve kuda kudin lavwa roda hifuwa ekudinna shar'i alukantaka tamrinu kur ehvi rasulullah sallallahu alaihi wasallam namadum feshigen islam dinu ge huriha alukantaka hameya kuda kudinna ahamiyat kon dewa kuda kudinna tamrinu dinu man amru kurabwa fawe egotun ashab bekalum ebe kalunge tuttu darin lavwa roda hippuwa sahabiyatu mi khasako mamma menge kame ehvi ma sahabiyatun e kambalunge tuttu darin lavwa kuda kudin lavwa roda hippawa ramdom mahu ekudin banduhaawegen rom fashaafina ma kuleechen hadafa diigen ekudin huttuwagen irossen den kekkuru amasa kekkore ehmi ma roda kiriya sife wargo ekudin lavwa madu madun tamrin kurwanche ehmi ma islami mujtamaaga kudakudin wes ufawana alkun kurumge fursatu libuni em algon men handam we kudai roda yan hunnan ulen feshima mama fa nubahattam wegen abadaku nubetten kommedoku nubetten ehmi ma haarves teduwane nugovies kudakudin baykudin teduwane tedui mekudin na kandi fa emi hona kiyadenis nuba niyate ekamo tamrin ad rode hunnaka hituniya gatima fudene duduniya kiya kanu jene hennames algon menge eru kanta hunna gotun algon kiyade ko miskala niyate ekamo ko mizamanu algon menge kudakudin sufawane kannenga alkan nukovwane kote vejje roda nuhifa namada nugos eni muli mujtama miyotti ladiniyata vettem fasha ehvi malgon menge memba fa kudinge men khassako masake koran jehene kudin tamrin kurun islam din ga alkantaka ilahu ge kiyaman terikama egotun roda hifumuga kudakudin nan ehi terivekama masake koran jehene ehni baligunwa kujja kura komme alkamakun memba fa nan ege dharmaya sawab allah subhanahu wa taala farihma devva ehvi ma ei ves algon men farwa kuda koran jehe kamennu koggen wana kamennu ade komme gas roda farduwe wajibuwa mihunge ane shartaki emiha wanjehene buddhi salamatun huri miheka buddhi salamatun hunna komme mihega macca ramdom mahuge roda farduwe wajibuwe ehmvima moyange macca roda wajibennu ei ufedumuga aslu moyeka vedane negi taklif jehe mihenu ena nu jehena roda mahuge roden hivakaves ege badaluge vis kamek kuraka adi hamai fada dimawa hadisa eka gulige buddhiya gellun libi nuwata waguti gotun ramdom mahuga he verikan nasonna miha buddhi salamatun nem miha enage macce kesroda wajibennu ena rangalu wejjaw maddande rangalu ima enage macce wajib ame fada muskuli we balihal boduwegen gos buddhi filafati be mihum wes roda hifaga nuje ade mihunge faratun evs kame kafara en ada kura kas nuje buddhi salamatun hurmaki roda wajib muge komme hem wes lazim sharti ade me fada ani shartaki kuladana kan libigem muslime balighe buddhi salamatun huri hen namoy senega macca roda wajibu wani eniki kuladana wegen wa mi hikkama wana kuladana nun kam ka roda vejjiya roda wajibennu emi haga macca lazimennu roda hifakash egotun balimihum emihunge balige bodukamu nukuladana vejja roda dukollam nuwata bali bodu wedanakama bali ge gellun ituru wedanakama biruhi vejjiya roda dukolleve mige dashun emmeha mibawatuge nukulede mihun annane egotun maabandu anhenum wes noniya kudaku dinna kirude kirumem wes egotun kuladana nu mihako ena roda dukureven ekama ko ena gamacce lazim ge mani ena kuladana kan libunima eroda alun qada kuran eroda hifa
mige terega ole debawate ebbay ki mi waguti gotun nukule de mihun eba mihun roda ada qur'an fahun qada qur'an ehennama is anebbay ki balige sababun nuwata muskuli umuge sababun ei shifa libidana kamuga nuwata rangalu wedana kamuga ummidu kendi fawa mihe misalaka boditi bali cancer kahala bay bali jehi ekankam salame nuwana kama ummidu koreve mihun hiwa mihun nuwata hemves bayi jehigen ena rangalu nuwedana kama hiwa miha ena nuchena qada qurakash ena ge faratun rodage komme rodege badaluga miskina ka kandinu mufude ena hamaykani kuranje kama ke miskina ka kandinu miskina ka kakkafa kandinus masalenne faqira ka kakkafa ka echi dinus masalenne nuwata nukakka echi miha kakkale waru ei ilmu warin vidalwani eki gawmata nuniya eki ilmu warin mi kilogramu adadu kandalawaru tafatu e bayin ilmu warin 1 kilo fasatega gram kandalu wa hore anebba ilmu warin ewore ginam wese buri ewore madum wese buri ennames aslaki kurige ilmu warin mid bayan korwa wani mufura deyatu negeha kaichi misalakan handu nuwata godan ifadaiche kommekas e zamanegga e tanegga amuko mihegge kottu andaza kollafa algonme mi zamanuga algonmenge mi qawmuge divehin ka ule nuni mi hona beenum jehe echchakun e mihaka madnuwa war mihegge ka echchi hidenche hen ei roda hifumuge kuladana kan libigen nuwa mihunge faratun ada kuran jehe echchaki migota muskulin wes muskuli wegen gos balihal boduima ena gadakamun adi enaga balitan ituruwa gota roda hifaka nuje ena hamaykani miskina ka kandinu ramdoma fudena komme roda eka egotun Anas bin Malik radhiyallahu anhu ekalege faanu umur muskul fuluwa wadagen gos roda hifuma dati fuluwi maheddevi gotaki ramdoma nime iruga kakkawa rotta maha echi haddawa miskinunna faqirun ekkuram wagen kande ei fude gote ei war faseha gote adi enun gota nukakka dinas kakka dinas me buna hangi rangalu kame kaffara ada koranche ena buddhi salamatun hurikam wanama ena nukule digen roda du quranama adi ham fadan roda wajib muge roda fardu muge ane shartaki faswana shartaki musafirakan nu muqime kamugaw muslime balighe buddhi salamatun huri kuladanakan ebuhuri ehmejiya eenage macca roda wajibu wani kon halegato eena ei ravvesse kamugawana ravvessaka nuwa mihige macca roda wajibennu roda fardannu eena jeheni ramdo muslimunima ek fahun e roda qada kor wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra tiyabamihum bali kamugawanama nuwata bayyege sababunnama nuwata daturmati gawanama tibamihum fahun roda hifalash mi Allah subhanahu wa ta'ala ge ogawantakam ekalange alutakunna devwafa warabbadu luifasihe kame datur weriya ka roda wajiben ena emburi ena ge rashad danden ena roda dukurumge hudda Allah subhanahu wa ta'ala ebedevwa enamais tafsilu waragina mihuna beenu waragina befulna beenu wadaganawa masale mi masaleki bay nuwata algonmengi terega waragina bayako roda dukurumuge hudda libigen wa halettawgas roda dukuran ene jehifa hottas ekamen nukure roda hifunga kuladana kamen ne eha miha baliwe nuwata eha warubaliwe nuwata roda dukuran ene hure jehifa ehen namois Allah subhanahu wa ta'ala devwa mi huddaga sena nuhifa rod hama hifan je kom mehenes faharige vedan namaz nuku muri mihkas ena di midwal namaz nukure roden horge kamuko ena huri nukanu bay rode mi darjaga waragina mihinga bole qabule nukure ve mihunna kar roda du kure vidana kam subhanahu wa ta'ala ga hukum ama rasulullah sallallahu alaihi wasallam kame dasko devi ma den miha ge hituga harajen undagule dati kame horge nuwane musafiraku roda du kurumun ekama kamboduwa kan algon manuchi ene de Allah devwa fo ikhtiyar nama sualu fedeni musafiraku nuni daturweriya roda hifunto nuwata du kurunto rangali tafatu basta tafatu ilmuringe kiban faharigati be fo mes adwa sawa vedana hen namois rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge
bas fulutaka amalu fulutakun adi ashabe kalunna salafun salihunge amalu fulutakun sariha ko sabituan inge mi masalaga muhaqqiqun bayan korwa fa gotaki komme zamanegga komme halategga kantan otas kitamme taraqqi wegen diya kamugavias Allahuge sabitu shariataka badalennan ehmwima daturu veriya roda dukurunga hudda Allah devima mi hudde huriya daturu verinna hoy e masala hallu ekamugavias miheke jadal kurevigen nuwan ehnamois miga emmerangali kungotetto ei hagigatuga emmennakan iggotennu ei musafir nuni roda hifan huri mihage kame enen ingeni ene rangali roda hifun to roda dukurunta egotun algon menna mi masalaga dirasa kollanu ta visnadi ma algon menna singe kandataken hunnane egotun ilmori vidalwani daturu veriya roda hifumaki daturu matiga bura undagu dati kamakan nuwanama hewkam bodi roda hifume ekan algon memmen gabulu kore ehni ramdomas nimunima roda hifama undagu daturuga warbali kamen eha bodu ne war lui fase ha dature hembiya misalaka mi zamanuga wasilatuga matin uduhe datur taka adiyo se avores lui fase ha datur mihun kafane fa dature ga mihe ka fahare ga roda willa nu chehidan ehem veji ayna hewkam bodi roda hifun ehni roda du ko finamai daranya bolugai ramdomas fahun e ada koranje darani ada kurmuga emme hewkam bodi kongotetto emme avas gote hemwi maroda du nuko fudenya roden hunnan egotun datur veriya roda hifumaki huddakam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale faanu gamada fula meduga waridu egemwe abu darda radhiyallahu anhu vidalwani timam bekalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekuga waran hunu gada duwa hegga datur matiga wime e daturuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn rawaha debe fulun fiyawa evves mihekunete roda veri hameikani rode tibbevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade fanuge sahabi abdullah ibn rawaha kivegento hunu gadakamun daturuge burakama barukamun rode hifmaki undagu kame hemvi ma sahabe kon tibbe rode kanu ekam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge algon men emmen danna emme barugada befala uriha sahabin nawre barugada befala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn rawaha kiwes warang ade khilaf kadafada befule warugada befule ekadege fana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekuga hunne virode emme fahum datur matiga ehemves duwa hegga mistakun anika rode tibi duwa hegga sahabe ku vidalwani asabe kan rode tibe rasulullah sallallahu alaihi wasallam rode hunnevi hunu gadavegen gos ekamo evves miheka roda wilan nu kerif ebe ful wada endeni allah ge rasulay mistakun roda vejje undagu kamaka ekamaku huriya emmen intizar korwani kadege fan haddawa gotu kar eni rasulullah sallallahu alaihi wasallam namuna ek ekadege fan huriha be fulunge kurimacha tiga hunnawa emmenge kurimatiga fenkadayaka gennawa huriha be fulna feni wada gannawa gota fen hippevi hippawa roda dukurevi konwagu teggato asrufahu ummata rahmatuge nabiyya ummata lui faseha kan dasko devvi evves hituga hingamanu johumen neti mi lui faseha ge hifene ge dasko devvi datur veriya undagu wejjiya ena roda dukol e malgonu mi wahaga dakkani datur veriya undagu kamaka nuwana lui faseha kamaka ihsas koreve nama datur mati ge roda hifun hew kambodu ehnama se ne du koreve hama ifada datur veriya roda hifumaki bura undagu kamaka wejjiya ene hew kambodi roda nu hifu evisalega hewkamennu datur matiga ma warugada mihekam wegen roda du nukuram wegen karu hikkawa ganegen bolan emburun aragen ehem mihun enage kantaka olamungas bola fengala enage vihe hiya koram maseke koram undani ena oti rode mi egves halegga hewamalen mi gotake hewkamennu mi allah subhanahu wa taala devi shariat ko hori luifase hekam ganu hifu islam din luifase kiyani namadunu ko roda nu hifa wakkan kura kannu mikahale fase lui fase hekeni islam dina ki lui fase hedine ei undagu wajja roda du kalla datur weri ko roda du kalla ehmi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurevi laysa min albirri as-siyam fi as-safar na datur matiga roda hifumaki evs heyokame nune
mi hadisum bay mi honan olidan daturakan arafim de roda hifmaki manakamiki nu ei mi fada halatuka roda hifmaki dati undagu kamaka vijjiya mi haya hekam bodi roda du kurun emi hevves hekam nun ei roda en hurmaki mibuna darajaga horege hemwima daturu eriya kavegen nuwe roda wajibu amiha ena wanje muqimaka ravvessege hukumuga hori mihaka erun ena ki roda wajibu amihe adi roda fardu muge nuata roda hifanjehe mihaka wane ani shartaki roda mana wa kamennetu roda hifu mana kurani wes kame medueri nu ei tiebefulun firhem befulun kambadu anje kamennu ei haida nifas kurimati vejjiya ene ke roda hifak nu jen musafir ke gota balimi ke fada ene wes ramdo mahge roda du kolla adi fahun eroda qada quran evves shakkenne mi de kamaki roda nu hifesabe ehem wima ilmore vidalwani misalaka roden hori mihaka roden hori anghenaku enege hayduge le ene fenuni irosen kari fawaniko kine towane enege roda fasidui roda nimuni e hisabun ena bakiyo wagutuga kabo ye hadam hame fadan mihege anghenege le kendi tahirwi fatis namadu fahun fajru li fahun ehm vejjiyawes enage roda kamakunu dan ena hunna roda ekanu ena duwalu khani ene hudda kabo ye hedu enames magumachakunu ge terege sirru eni aamunge terega kewmaki roda ya nuhureve mi have sudda kamennu ei ramdo mahge hurmatattaka hame fada anghenako enage hayeduge wagutu kendi tohiruwi bangi goan kari fawaniko fajrulan warak kari fahotta ekamugu fajren nuda ehem vejjiya wagutun ena niyek gatumu ena yoge roda sahwani roda wani rangal adi enage moche lazim wegen ve niyek ganegen roda en huru hina ganewun masala enne fajru la fahun ekamako irwerunge kurin fatis namaz koreve hayru hutta rode niyek ganneruga mihawri junuboiri haluga to nuniya haydun tahiru fa fennuwara hayduge lekeni fa fennuwara to bala kanuche niyek ganeven hama egotun junuboiriyaves ena hori bangi gowaruga junuboiri halu kama vis masala ne ena niyek ganege ena hunnani rode hama egotan iru osse fahun iru osse tana angheneka enage hayduge leya korimativi ehem vejjiya enage rota barabar sahha evves masalen ya mi masalata ki algon menna wara luifa sehko islam din dasko devwa huwa kantattake roda veriyage zaaduga algon men handam bahattanji he muhimmu lazim wegen wa nuktatake egotum adi sandan akolum gotum algon takrar kollana roda wajibu amihunaki bayam vediya hasharutu hamawamihun ei muslime kamugavun balighun buddhi salamatun hurun kuladana mihakavun datur veriya kannun muqimakavun adi roda mana kurwani sababe kurimatinu hawmiya kuga algon menna muhimmu lazim wegenwa komme muslimaka roda hifa komme roda verika lazim wegenwa anekamaki roda gelle kantatta kiyes algon men abadu handanuga bahattanche kame komme iru kola algon menna kummes kamevwa ragulada komme shehe karige mihim wima roda gelle to mihim wima roda gelle to egotum by far wudu gelle kantatta gas by mihim gulada habone roda gelle to ehm wima algon menna mi muhimmu kantatta wangifa hunnan jehen egotum algon men mi ramdo mohge barakat teri mire mi khassa kolli roda veriya ge sada ehm algon ummid kurani allah subhanahu wa taala e ilahu ge ogawantakam algon satiya huriha be kolonna mizadu ge furihama faada devu egotum mizadu ga de muhimmu anebbayki e roda gelleni konkon kantattamu egotum algon men emmen danna roda gelle kame keuma buima jima'u meeting kantata ki emve shakkakanu da roda gelle kame allah subhanahu wa taala wahi kurawani fal ana bashiruhun wabtaghu ma kataba allah lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الله سبحانه وتعالى رمضان ما هو لوي فسيه كان دبا إرو السمو دما فيرين جا قولون بهتم هدى دبا
emme ha roda verin nan irosumum fatiswanden kaaba hedunga hudda deba wahi ko rabbani miharati yaba miharati yaba min gaminge gata devidane kaaba hedidane fajruge alikam faal wajjo maddande reganduge andirikan fila fajru sodakuge alikam faal wajjo maddande eha hisaba mi hudda deegum wa kandattake ekamako eyafahum duwaluga rodaga wagutuga min ebbes amalenu koreveni roda gelle kame hame fadan roda gelle anek kamaki khataruwana kantata kamaki kewma buimen nun ehen namoes kewma buimuge maanage himene komme kam ei zamanta tarqiwamu nuniya zamanta badaluwamu dawarakunne islam diinuge hukum uigen allah ge shariye amalu nukore waruchka vegenenuda en islam diinaki hameikani beeru fushuge lafzuge maanaga hifa lafzuga hifa shariyate nu adikin eterega oin haqiqatuga hifa shariyate ehmi allah subhanahu wa taala kewma buinna hi korevi fa zamanan as zaman tarakige mihe ko nukanu be angay kungena nuka angay kungena nues be ekam hengotaku bandu khanuwa gotata sena hore vidana hembima kewma buimuge maanaga wa ko michiki roda gelleche gotu ghizaek kama ghizaek gotuga mihuna deve injection nuata iv college chaki roda gelleche ei ammu ko etaketi deveni roda nu hife waruge roda hifumuge kuladana ka nuwa waruge badini huna echisaki faregga egen eddu havure gina duwastaka ga zamanta ka miha nukanu bewese egen hifettida kahaleche hembima ei roda gelle kame efada ecce beenun ko fiimun jehene e roda alun qada kor e roda adun hifa namoes behuge gotuga angage magunde ecce hifiyawa misalaka injection nuwata bibuna hen highway ge suraga deve tafat wattaruge ecce hashiganuge teradeve behen kamay kane riga ennu kaabo taketige badalennu ehem vejjiya etaki ko roda ennu gelle eki roden elvis gellum wa kamennu bali mi hakan efada base beenun koreven adi hamaya ko kam fatal lulan ala base khala chimi barak gina faru mi hun abada abadu beenun korin jeche duwalu ka kommehen alan jehijiya eluma kivvis masale ennu lulan ala be hakun kam fata ala ecche kun roden nu gelle karterega raha li kamuga visro den nu gelle raha lafina karuke ila fa kula jahade me kan hallu hembi ma tahqiq ilmu erin bodti nu vidalo ne ikis masale nune hembi ma warallu ifase ko ni roda kan ta gon mena kuriye gende dan roda gelle anek kamaki shahwata ekuga insana kuri amalakum enage mide sharuto himen shahwata ekuga insana kuri amalakum mani beru en kame vejjiya efada kame vejjiya roda gelle innamo shahwaten ne insana kuri ves kame ves ne roda gellu mani beru roda gellu no insana kuri kamaka anuda shahwata ka anuda mani beru ekas roda nu gelle roda gelle ni hame ekani enage masekkatu nuwata ena kuri kamaka laage shahwatun mani beru egotu ambimiha ge gata gos ambimiha samasa ko mallava kurumuge sababun mihako inzalwi hembeji ena roda gelle jimanu yes roda gelle sabaki ena kuri kame ambimiha gata gos ene bosti inota ena mallava ko maja ko hedi samasa kuri emi ambimiha hingeddi gengo samasa ko prim inzalwi jiya roda gelle ne nuni mu gelle ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam roden hunnawage ekade faanu gami kambadun nabos debwa kam hisabit kame ehna is roden nu gelle hamaya egota mihekke khiyala fikran asge ami miha meduga khiyalu ay visnu ay fikur kurevigen gos ene insalu ehme jiya enage roden nu gelle egota ki visnuma fikur kurumuge sababun Allah subhanahu wa ta'ala ege sababun kurimati wa kanda takamu akhadanu kurabwa yani visnuma fikuraki algon mangi control go ingchen ekama ko mase kuranje ne control kureveto e badalu kureveto hennamo bay fumi huntibe
emihonna kame jehijiya visnu men asimu yakun salamate no ehenvima faharigga ambimiha meduga visnu mun gosena roda gelli efada halatuga egota vejiya hame kan visnu muge sawu me jaroda nu gelle egota kiyane vis kamen nu kore ekam shartaki eves harakate eves kala aram dibe eves amalen nukurum Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith wal qur'ani inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat biha anfusuha ma lam tatahaddath bihi aw ta'mal Allah subhanahu wa ta'ala ni ummatu afukur Allah maafukur Allah fawakamike insanunge hitan araichi insanunge fikru hitan arawahaka hituge wahaka tati Allah maafukur Allah fawaichi e wahaka udakka hinda kunuwata hitan eri kantakan amalu nukuraya ni hedeke ruliyakin hitarawne min maralana mes ekamako ehne nubune mi hekkariyaku adi ekam amale vis nukure me Allah subhanahu wa ta'ala ehne mi haku merubu saza nu demma nuwata ekamuge macha muakhadha nukurabba envima mi timage ikhtiyar nuwata timakuri kamakun nuni ya karode nugellene hama egotum waragina zuwan kudina kuri mati wakama ihtilamu duwalu ga rodomu duwalu ga nida fa hele ga ihtilamu fawita rodo gelle kame nu ei roden evles asaren nu qur'an femara lagen jurubu kanal mini muni hinaga tum ngi hage roda yakan evles asaren yakun nu qur'an rodo gelle yanen hawana kamaki gastuga hodula femi hege roda gellen ena eroda alum qada quran jihen rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul quran man zara'ahu alqayya fala qada alayhi wa man istaqa'a amdan falyaqdi mihakan hodu levuni daturege mati nuni hemme sawwaka hore duwi wahigge sawun gomme sawwaka hore hodu levuni ene ka rode ke miskellinen ene ge roda barabar ekamaku gastuga hoduli mihako gastuga hoduli hemme ciya ene ge roda gellen ene eroda alum yaada kuranji hen hama yakuga roda gelle ane kamaki hijamat kuru ei rasula ke zamanu sore mihun kuramun bes farwa wattarige dalek hala nuniya fuliyek hala alate beenun koggen taduwa sawa tantana nuwata fukki baga nuwata boluga nuwata burakashiga nuwata aniya sawa tanege kariga jaha echengi e jaha egen vadma kudako zakham kollagen etanuga hunna fasidu le nerun ei hijamat kurumaki emaseke kura mihage ya emaseke kureve miha demihum sooda hikanje ene kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisu kurman kuri zamanu ge kan kurani anga ekam mi zamanu ga ekan kureve anga nungo takavves Allah subhanahu wa ta'ala molade nodi gannawani e hukumaki e illata taka in hukumetto nunto henna moes rasul hadisu kurani aftara al hajim wal mahjum hijamatu kofimun e kuramiha kureve miha demihum ge sooda gellene dem roda ifashi jehen den roda gelle kama ki anika salgon men danna kama bayame dia fadan hayduge nuwata nifas gelle fenu ele feni ji roda gelle mi husses roda gelle kantatta min kamen ekamako mi akkanta meduweriyegen wes mi higge roda gelle ni tin sharta kai tin shartu mi tin sharta nu dai roden nu gelle anik embima min kame kurimati wayaruga balanche hene mitamem sharute dimave to en sharute netijiya nuwata e sharuta nuda roden nu gelle embima eti sharuta ki furatama kamaki ilmu insana min kamegge hukum engi hurege engi gemwa haluga min kame kurimati nengi tima nudanna kanta nenge kanta tawge sababakun roden nu gelle misalaka mihaku gastuga hoduli bandan undaguwati nuni amaginan haruke horima niharu wara kurimati vedana kamen e haruke omaki warabbodu kame rodo illumaki waram muhimmu kame ekan kamattaka tayyar kureve kaabota ketige adada ege furihama kamungos bay mihuna kaagen gudanu deve wara keve emi me daraje mihaku kaagen ena fatis fahun gastuga hoduli bandan undaguwe ene kannenge gastuga hodu maki roda gelle kamekkam kine towani
enake roda sahhawan enake roda evs gellu menwan ehni ene kannenge hamma min fadan ambi miyage gata gos ene ya samasa kormuge terega roda gellun ei roda gelle kamekka mennenge ehmbejiya enake roda nu gelle ehni ma ilmu engi hurumaki komme hendasin nengi kureve kanta ko Allah subhanahu wa ta'ala mo khadanu kurabba ehmi ma nengi roda gelle kametti maya gastuga kurawunas ei roda gelle kamen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi Adi ibn Hatim radiyallahu anhu kirte Qur'anu ge ayat وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر مي آية عدو السوافة مي آية تجي لفظي معنى إبيفلا عمل كربي ريغنو جي عندكم فجر جي عليكم فعل وجه مدان كابوي هداش إكمكم استعمال كري فوا لفظك خيط الأبيض من الخيط الأسود هدو رودي كالو رودي مي إرودي غني رودي فعل ويما فعل وجه مدان دين كاش ادي رضي الله عنه هدي غتكي باليس كاريغا خلقلاغ رجكا هدكلاغ رج بابلاغ هارد مهار كان فت هار پريكلوني كمونگند විස්නවා ගේතරේග නූනි කොට්රියේ ගේතරේග ෆජුරුවගෙන් අලිවගෙන් එදරොදින් ගේරු කියාවර බානත ඉරුවරම් මෙෆොන්න අදී රබියල්ලාහු අන්හු ආයත එක්ගතන් අමලු කරබම් වෙගෙන් රොජ්ජ බල්ලවම පරිකුලුව එම්මෙ ෆහ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහ වඩාගෙන දන්නවනේ අල්ලාහගේ රසූලා තිමන්න මිහින්නේ දිමා කෑනුමනේ ඉරුවරම් මෙ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉනිවන්න කරව හදීසුල් කරවි ඉන්න විසාදතක ලඅරිදු තවීල් ති හාදා බඩු ෆොලා බාලි හෙද්දෝ එහෙම්වීම වහකු ති කෙවමෙන් නුනිමේනේ ති දරොජ්ජ බලාගෙන ඉඳගෙන ඒගේ මුරාදකි ෆජරුගේ අලිකම එහෙම්වීම එකදේක ෆාන ඉබ්සාලෙග්ගා අදී රදියල්ලාහු අන්හු රෝද අලුම් කදා කුරා කරෝද හිෆා කමර නුකරබ්බා එහෙනි ඔළුමේ නේංගු මුගේ තෙරේ නේංගිගෙන් කුරේ කමකොන් රෝදේ නුගෙල්ලෙන හැම එපදන් අනේ ශරුතකි හඳාන් හුරගෙන් මින් කමෙක් කොෆිම රෝද ගෙල්ලේ හඳාන් නැති කුරවිජියා රෝද නුගෙල්ලේ රෝදෙද්ස් ගෙල්ලුමෙ වෙස් නුලිබෙන් එහෙම්වීම මීහක බඬුහාවෙගෙන් රෝද මතින් හඳාන් නැති ගොස් වර රංගල කාලයාගෙන නුකුන්න ෆෝන් හඳාන් සුබ්හානල්ලාහ් තිබුණ මේ රෝදේශ රෝදේ කෙවිස් ගෙල්ලුමෙ නෝන බය මීහුණන් අල්ලාහගේ රහමතුන් වරම් මිකාද ෆුර්සත් ලිබේ නේංගි වර රංගල කාලයාගෙන දුෆාලයාගෙන නුකුන්න ෆෝන් හඳාන් Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis hol korabani innama at'amahu Allah wa saqah Allah ge rahmatun ne algonu mi bunenge honi Rasul hadis hol korabani Allah subhanahu wa taala alaya kandevi Allah he kandevi handan neti kewuni ekamako gastuga handan neti to masake kurumaki buddakamen ei kewma abimage haram kame embima ei haram kum durhelive to masake kuranje adiyege tora nihe ko handan neti kaaboy hadatam fenunas enen Allah subhanahu wa taala kaande baniye bonde baniye kiya fa nenge kama dan durbalan innani kisno ei munkarate ene nenge kurani ehemwima mana kuranche handan koddenche adi handan bomo angaga waka echi beru kolla wagutun huttalenche hen emme eti polise taragen gosken nuwan em handan neti kurevijjiya ei roda gelle kamaka nuwan ei wa komme lazim sharat mi akkanta ko roda gelle nuni ni bayam vediya kanta ugetere simmana shartaki ikhtiyar libigem ala en ikhtiyar libigem ba haluga ena min kame kopfimun ena ge roda gelleni ikhtiyar nei ikhtiyar ka nul kame korevichiya roden nu gelle misala kan algon men naki khandu bodu gawmegga ule bay masveri maragina mudan ere ni maragina anhem ismi ge marada mes mudan erin jihidana mudan eru maki roda gelle kamen nengi hutta raali chahage donu bo roda nugelle gastuga nubo haendako rode nugelle nuwata nuba bayaku alumentere bule mihar mi darjage mihar roda mahuga auz billah roda mahuga duadu kami ekhala bayaku misalaka emihun kani egiterega nukan enne mihar en Allah habbiru nukan enne නිවිය මොනනි කලිය කාර්ය ජේන ගතකම කාන්දේ රෝදනු ගෙල්ල
ekam emihun gadakam kaan deeto eta indichi roda gelle emi mi tin shartaki kommen lazim tin shart mi tin shartu kurimati wumun den roda gelle ema olun arafan ikhtiyarun beer wedan efada kamegga roda nu gelle rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanu ga olun aragan kala kanta befa wori Allah subhanahu wa ta'ala biruwati ve ekalange mi roda fardu kuraba hawa gotan ada kuranche hen algon men ikhtiyarun beruwa kanta algon men handana tin kurave kanta tannengi kurave kanta ki ekalange afu kuraba hawa kame asma bin abi bakr radhiyallahu anhu lidalwani aftarna fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yawm ghaym thumma tala'at ash-shams timam men rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hayat puluga bila bowegin irosunu kame neengi roda willu ma fahun irueri tamfenu ehmi ma mi Allah subhanahu wa ta'ala ge ogawanta kama rahme ekalange altakul labba ekalange dua daskod debba fani ekalange ifada rabbana la tuakhidhna in nasina aw akhtana rabbana la tuakhidhna in nasina aw akhtana hadwa burku viraskala ko hadwa burku viraskala ko alamennan handannatigen nuwata olumakun kurave kantawga alamen muakhadha nukuraba istazanu debbande قال الله قد فعلت تمن إله تكن قربا في ميتين إجابة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إكلا يغفانون جميع سماحة أمي مي فسيها أمي مي لوي فسيها أمي مي متبري أمتا مي أمتا أوليكين كوريوه كنتكا نينجيكين كوريوه كنتكا مجبور حالوغا كورا كنتتا غوين حسوكين كورا كنتكا مواخذا نكرباني كما إي الله سبحانه وتعالى متبري جنبا أوغاوانتكا ما رحمه هذيما رودا ورياغي مي فريهما دزادكي ألغن مننا كم مهن لازم وازاد تكي كم مهن لازم واقوت تكي ميان أدي سكولا ريت كلا مي زاد فريهما كل متكا ألغن مننا هندان إتورن هاكولن جالغن نجتي هويا بيفون سندان هنانكا إكموس إتورن هندان كل متكا ألغن كودا كودا إتوري مي زادو جلستن إتور كوتن إتور كلني أي فمضم هوغا ألغن مننا هندان أبدا بحتن جه مهم رودا ويريا ور لازم أدبتك إيغتون رودا ويريا كمهن لازم واجب فرض أدبتك إني بورينا دا كورن إيه أدبتك خلاف رودا حفافنا ما ينجر رودا كي إنيا حقيقي منفعه نيچكن وان إنكم إم فرتما كما كي ألغن من كوريها من دنا كوريها على كمجا نيان حاضر كرو إخلاص تري كما إكوغا دكون تري كمن نتي نوتا مجبور كمن نتي نوتا إذا سهين كهذا مسألة نتي هم يكن الله سبحانه وتعالى وجهه فلتكا إله جه حضرة لبن إنعام التكا إله بسور جه ما تبري نعمة لبكت متكا إله جه عذاب جوتين سلام ومتكا مين يتوجا روده فم هذه رسول الله حديث القرآن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فريها من نية إخلاص كما إيمان كما إكو روده فاك مي جفافة فوهيج هما إغوتا قيام الليل قراميها جفافة فوهيج هما إغوتا ليلة القدر بليريغا لكن قراميها جفافة فوهيج الله بل لو أمين إمي كمكم مثالك روده كسبون ألغن من جفافة فوهيوني إهم بجيا قيام الليل ليلة القدر بليريغمي ألغن منجي ثوابا درميا مقام متيري كرون كسبو كباني بيكار وغنو نودان ඒසාලේක හිප්පලන් අරවඩා නොගන්නවත් මේ තින්කම ෆාවෝඤ්ඤ එක්කම ෆෝවිජාන දෙකන්ත නොලිබෙන්නේ නෝ ඒ දෙකන්තකුන් අලාය ඉතුරු එනගේ දරජ මත විරිවෙගින්දා ඒකේ තෙරින් ખાસක ෆර්දු ෆස් නමාදා මේ නමාදු කුරාන් මිහාගේ හගීගතු ගස් එනාදී කාෆර් නොවි නමවස් එනගේ රෝදේ කී එන කොම් ෆාදා දෙනෙච්චතෝ ඉස්ලාම් වපෝගා අලා අදා කුරන්චේ එන්න ෆර්තම රුකුන් දූකප්ප තිම් හතරවන රුකුන් එන මේ අදා කර මේ ඉලාහි දීනා جوكن نونتو إلهك شريعة سماسة نونتو مكورين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بفدان كنت قرامي هنا كيف تجيبين إيمان فانا بكافر وابيك الله وحي قرآن هم بما دي ميها مرتدك كما بدو حكم نولره ونكس نماد نكرمكي حقيقة غاينك رودا بيكار وجن داورجي نبيع عملهم بما خاصكو ألغن منك هم بفعل نهيكم كتما ألغن منك جات ما جميعنا أقولهم واسل كرما أوتري النشاء رحمة تري النشاء إنها مسلم نهيكم كتنشين مي ورفلا تنوس باب مي باب جا كره وري هريها هيو كنت تك كره ويتو بالنشين
emme wajib ta karakate ruma komme roda veri ka lazim gamba wajib gamba kamin Allah haram kurwa nahi kurbi kanta ta kun duru hede fahish munkarat ka duru hede roda hifamundani ekamaku ena kurawaran hurihanu baakame kuramunge duwalu rode nukanu bay hunnani ekamaku duwalu da hatadda mulani roda kurko mi roda kurkurma kinge to waras sumpanu rakkaterika ehnu to bani Allah subhanahu wa taala me mingade kandaluba fawba e kurkollam mi masekke kurani ekamattaka shariatun hudda nudewaruge nuba amalu takkurani ehem vechiya no rakkakam hama ya vidigen rambo mahuge reetaka ki udaah ku barakateri men ufaveri reetaka hemvi malgon men mu'minun hagigatu ko waran ufaver rambo mahuge reeganu gaves namadu kolla huriya ekuwerin rahmat terin gati magami ekuga kala bola mu'minunge gatuga tarawih ki namadu ennamu qawmiyatuge mi ahluweringe gatuga tarawih keni namada kanu kaichi algon men tarawih namada ki namada fahuga kaichi tangal kaada bola hedmuki maja kamen ufakam ehin namois rambo mahuge shaytanun takattalu elima Allah subhanahu wa ta'ala e ilahuge hikmata ekuga shaytanunge maridu shaytanunna nuba jinnin mi kastol alubani ehni ekadange hikmatun mi insanunge terega tibi maridunge kastale naluwa emihun algonunge terega wani duuge eba mihun riyad wal makartan rawa visnamu egendeni roda viriyage roda fana kodde wen halak kodde wen gotaka reeganduga ekkom algon me mashghul kollan emihunge shaytana foshi kurimatiga kommes kala filme kommes kala drama egga huriha men gelli famiti beni mi hagigatu gawe roda halaku an sababe roda gellena sababe adi ege itura roda kurkollu mattaka nuwata roda mahuga finiburu jahalu waki salgon men miyadu visnanje nurakka teri darje ka gossa ikkame dema firinne nun ebbanda bafami hone nun finiburu jahannu kunnani ki joda kaveni nukura zuwa umurge nuniya huriha umurge mi hum muli huriha hisab tayga imbare mun edani reganuga fahish amal takurani munkarata huttal menni kuram dani sawbaki insanunge terega tibi shaytanu insanunge tere tibi maridun e bolema ekama magudakka ekankam fatura emi mami algon me huriha roda veri huriha muslimun samalu anje he kam mi fadanu ba amal taku rakka terve duru hediwan ei roda hurihama roda ekagen algon men Allah badalu mattaka am fadam waram muhimmu roda veriya komme hen lazimu wa kame roda ni muma ekiga fitur zakat din ni wajib farud evs muslima kam migam boda manu gane menecce hembi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardu qurba fawani huriha bodaka muslim huriha bodaka dunya biha hoy insanam feshigin marun we endumati go insan eddan huriha bodaka mi zakat ne renje fitur zakat mi ki mudaluge zakat nu har kufuru ni ma nere mi rambom ha gulige nere zakat ni zakatu go beenma ki rambom ho galgon me na kurei fawa nubakan tanwa talgon me na rodeya ekuga farwa kura kore fawa kandatta algon menna bosko kore fawa kandatta Allah subhanahu wa ta'ala ifafa isramdam ho nimeru ga fusse umattaka kandalu ga fawa kame enkam ramdam speciera kunu mi zakat denje heni ki rasulami sunna kuralla fawani ramdam eidu namadu ge kurin ehmi ma ilwore midalo ramdam mahuge erre edduas kurin mi zakat nere vidane eidu namada diumuge kurin adi mieka nerenje heni ki rufiya vesnun islam dinuge huriha ilmorin hinga galaka खास को सुन्नत के बड़े हुरिया इल्म में इत्तिफाक वडा करनवा रुफिया नेरिगे मिया कन्नो फुदेन मिया नेरिंचेनी काबो तक कीवेगेन तो एई अल्लाह सुब्हानहु व तआला कंडालु बावा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को रुफिया हुरे असाबे कनु रुफिया गेंगुळु एन नमस अमर कुरबनी काबो तक तिंदे असाबे कलुम में एगो तंगमल करे सलफ सालिम एकु एगो तंगमल करे बेबी एगा हिकमत नती नूंगे तो एगा हिकमत वान अलगन में फारेग नेंगी दान एन नमस नेंगुनस शरीयतुन कंडालु बाफो एगो तकंत कुरंजे अलगन में गतु में काबो तक नती तो रुफिया नेरे काबो तक बोरे हेमे म काबो तक नेरे सौबकी अलगन कनेंगे मी काबो तक नेरिफा नूनी रुफिया नुनेरुंगे हिकमत कमे हेनमे अलगन विस्ने कमे अलगन मेंगे मियदुगे फकीरुन्ना मिस्कीनुंगे तेरेगा एबु उले वरगिन बय नूनिया एबु उले कुंकाल मिस्कीनु दई हगीगतुगे फकीरु मिस्कीनु मीहुं हिद्दतिवेगिन वे सेमीहुन एटिकोल देहिवे एकमको रुफिया नतुगे जेहिजी आयकु बंडजी फोटोस नुका कोमे सेहंका नुबाकम के हेद कोल्ला एमी सिगरेट बुइमुगे दुंफतु इस्तेमाल करूंगा नुबा आदहि हुन्ना मीहे वेजिया
ena bandan horegen mes waataay horegen sena badal cigarette ganne deve toya hama ifadanga batu waragina fagirun ge tere bay kole rufiya ngatu jehije ami hum badani ya cable tv deve to nuni addition na ganne veto wallahi batu midarjage mi hum badajje haluge mi hum ekamako loonu nagage mifada wiyanu da kanta qurami hum ehem bi faharge wedana allah subhanahu wa taala ge rahmatun mi rufiya kole mi hum wagutun sida tayyaro ko rufiya limuni mi hum fada kam mis kofane ge tere gulene fada mi ehem bias nu wias algon men den amur qurawani kaache ehem bima ei soage minwar elmuering eti kilogram takbir quraba nuniya evar quraba wani bible ko midal wani 2 kilo hasate ga gram emme maduwe emme yaqin minwar saudi arabia ga amuko elmuering fatwa de wani 3 kilo handu nuni fu nuniya e gawme ge bay ko kawle chige tereng komme bodak ailage komme bodaka timage zimma eli fawa komme bodaka e faqiruna miskinuna denje mi komme lazim gemba komme hem beenu atabu take rambo mahwanuniya muhimmu kanta take roda veriyage zadu be kulawalenche hame ya kuga wajib nunas mustahab edevi gamba furihe marode kage rit rode kage ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge namuna ku galgon men allah ge hadrat dam beenum ba mi hunnal komme hem muhimmu nukta take vesse bohri egotun roda veriya eneya komme hem muhimmu kame haruke mi miedu hagigatu ge swarak dina bay ku farwa ku da ko pawakam ehni reganu da hatoru da mahar dama jehenden uleni ginami hun uleni alukama kunu komme sehen kala kamega ule fanidani hardama teduwa ha ware nore nuni gasteles nukore teduwa envi man faseha koldam megen mendamu kaalagen damwaru kaalagen nidani harafu deto mun harakanu fudene got haraki saharuge wagutuga kaach ei reganuge timbana baga kaach fatis namadu kuri envi ma haru kewmattaka teduwe veto hele veto komme hemmasika koranje hekamen ehni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama debwa fa ahamiyatu bodukam hadith ul rabbani tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka tiyabanihu haru kashe ehni haru kewmuga allah baraka allah allahu akbar algon minge mudalu algon minge wagutuga rodaga baraka e baraka nagalaage nu anikane riwayatu gannani yahudi inve rodahiva e bamihunge rodaya algon me mu'minunge muslimunge rodaya hori tafataki hare emiyunaka harenu emiyunga shariatuga harenowe allah subhanahu wa ta'ala algon menna haru kanda alu afati haru kewmaka lazime nun algon men teduwe detin hataru gadiru haru kewma heda kuraka nuniya duwalda hatardam warbadi wani anghem verin nuwata ge ga ule ahlu verin warbadi fati beni rodavilla ichi hada ekambadonna qur'an kiyawala namaz kollan fursate swaragina bayka nudibe eni virimiya ge anne rodavilla dihbara wattaruge echi netijiya ruligadawe tahta burwala hisaba de by far adi hameya koga irosuma koga den farani ki tarawih ka visnu guruan kiwa ka aneka harakakka mi eggoto kes muslimun ge adenno mi muslimu olan je goten haraka fudene femfode bola kaduro shikale kiwegen barakat taka kurakame emi ma bandu hawe fa hori mi hako rangala kes masle den rangalu kame en names bandu ha nuwa names de tine de jahaja reke jahaja rangala kyagen lidi mi hengena bandu hay no hen names fati samad kurin teduwe haru kewmuge niyatuga bismillah kiya kaduro shekala nuwata ummistahala kaay chekala fenfode bolu mi haru kew mi waram mativeri amale mi amadu algon men du ko genwan hamaya kuga ane muhimmu kamaki iru osuma ekuga lasnu ko rodawil la tazalu ummati bi khair ma ajjalu al-fitr rasul hadith al-qur'ani rodawilun avaskuri kuraha hindako timan kade ko fanuge umnan onnani yokamuge matige wara kuda amalen hennun to miya ko farege hitan arawa adikiriya bangi go yiden hembima mihawarun rodu wilan uleka nuwane takwa veri hibwarugada mihun irkol ko adi madu kol desnu hibwarugada miheka nuwane adi irosum nuka huttakas irosuma ko ga kay rodu wilan ngena namadu skuramma jamaata devem bawaran jamaata miskitavis deveto balenje hembima roda wilum gadabu geterega rotab kadur don kadur libenya egen roda wilum aneka ona hir kuranje eno biji atamar mule algon ngiterega amu ko migengule hiki kadur ene tijiya den algon ngiterega mashhur woni fonika echkunnu sunna gota ki fem poda kon roda wil
fennetiya den algon mena qur'an ka men fennetiya komme chakum roda villen kaabo che netijja ilmore vidalwani niya gane da roda villen adi roda villu ma ekuga du'a kin roda villu ma wagutu kaariwegen anneeru du'a kurun allah subhanahu wa ta'ala mi hadrata danna wahidun faafa fusawun edun timaga hajata dennewun roda en horege khasako mi amuko skuranje kame miswak kurungina ko dangulum gina ko ehni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ada ka den ade kale fan tarif ko rabba ege sawaba dar mangwa fa kame السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب مسواك كرمكي أنغ صاف وطاهر وصاف طاهر كمغك صاف طاهر ومغ كمه ادي هم يفدان الله بحضرتك لبوتي جنبا من عملك الله لوغ ودي كنوا مسواك كروا ألون صاف طاهر واكره ألون من تولي كم دواكو إفار دفار تنفار بيلي سادي صاف طاهر نوان بو وكي مينغدا کا کوشاف بیٹی کا صاف طاہر نوان می ألون من صاف طاهر کن می ہن دس ألون من کے گاوم کا دس کو دبا فری نو بیک ألون نہیں ونی صاف طاہر ومٹا کا کرنجی می کہل کندتا نو صاف طاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم دس کو دبا وکانت تو تیرے می ہن نو فن حساب کا استرت بالا صاف کرنجی ایگوتوں رمضان مہگا خاص تکو رودا ویریا گینا گینا دنگ گولنچ بیس لاگ دنگ گولیس نونیا دنگولا بيس نولا انغوليس مسدن دنگولنچ اگو خاص سكو كم نمادك دنگولے تو بننچ اي ورا فسيه كم دنگولان انغولے مسواك جيبوغا باوالا انغولو مكيس نو تيور نوانا الگون منگے گوتي تکا گيتم سنني ورا كاري گا ميررشو نمادو تا گيگوس گين دنگولا دي نمس فسيه رنگلو ريتي گوتكا مي كوممهن كورنجي هيكم ايرون الله سبحانه وتعالى الگون منگے روداي فريهم ما برابر روداي كم گلبان ادمي گے تورن هوري هوريها زينت ريكمنكا الله رسوا كم زينت ريتي ومكي هم مريت كنت تكا زينت كنت تكا خاص كو رمضان ما اهميت كن دينجين اگتم فيم ورا ندهدي سنتو جها اترلا مير وستو واغ مؤمنون تبنجهني مي ابسال غروده گلم وا كم نو نوني روده گله كم وسنو هود كنت تكه هم ما ريتي ومكون طاهر ومكون روده ك مسكلم من دبن ادي كتم ورك فيم ويريس روده نو گله ن روده مكروه وسنوان اهنم سندا باتن جه وضو كرا ارغا رسول الله صلى الله عليه وسلم روده ويريا انغوا فوني وضو كرا ارغا انغيا نيفت فنلا ايرو e macca dama bodam neeruma ennamoy segmanenu asuru pahun wudu kuraro ange anehta fen nudashake eru wudu batilwan ange anehta fenlanje nakam kudako noshan arage macca nudawata mifada waragina heu kandatta karangalu kandatta ei ramdo mogi hagigi maneki rodaya ekuga اسلام دين غيريتي ادب تك اخلاقا اسلام دين غيريتي نمونا من نبي محمد صلى الله عليه وسلم اكليغ فانو نمونا بلاغن اكليغ فانو هينغي مغون الوان من هينغون اكليغ فانو اون ديغو تانغون هميكني رودا مها نيمالا كامغتو نوهدا ادمي تيماغ حياي حقيقة رودا ماني كينو ترام دوم الله سبحانه وتعالى الون من الدبي سببكي اي الون من مولي احر تريغا هندانتي وداتي مولي احرتي ما تيار ومتكا يقولون كوريان وتي رمضان ما هو فهمنا مسورتك على تمرين ومتك كورا مسكتني إيرون رمضان مسلمون على الملكي فرض فسنا ما دا كورا ميستكنا هيوكون هتا ديلة رنگلو تقوى ربايك ومتك أي حقيقي مانكي تقوى درجة فور قد رودة كباني مش رودة أدب تكايكون هفيما درجة درجة على الملكي حقيقة تقوى جزاد رمضان ما هو حكمة أي تقوى جمات فليبين إله بحضرة الدا رمضان مسلمي رجال من كفا فتكون دوي طاهر وساف وجنتي بتقوى ورجال صالح بايكم الله سبحانه وتعالى حضرة جوان دعائك الله سبحانه وتعالى من كمتي على شاتي أمها لبوتي عزة أخونا أختنا مي بركات رمضان مس فريها ما قطعا الله سبحانه وتعالى رسوا قطعا كلام النبي دس قد بي قطعا طلف الصالح جنست بي نمونا إقطع هيدا كرم توفيق دبو وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.